nič není, tam nemôžem ísť. Tam nemôžem ísť. Boha. Preboha, čo to do pitvora je? Takže čaute ľudia, to je Dark Spectrum a vítajte u tejto hry z roku 2017. Dual Copy, čiže vlastne kopíruješ. Ja som zvedavý, toto má byť nejaká hororová hra o nejakom parku, že ste tak kde proste. Ideme to pozrieť, som zvedavý. Čo to bude? Oh. OK. Sypa na to pekne vyzerá. Tam vieš, že nejaká. No počkaj, poďme najprv pozrieť, čo tu máme. Čo tu máme? Nejaké rádio tu máme, no. Nič nemôžeme urobiť, výborne. Čo je toto? To je jaká mapa, čo? Čo keď urobím toto? Čo ti dáva? Dobrá. OK. OK. Čo je toto tu? Attention. No, vyskúšame. Dobré, to sú také svetielka, no tak uvidíme, čo to potom bude, na čo to vlastne využijeme. Ale typeček tu má dobrý bordela, no jasné. Pivo, prečo nie? Čo je tu na toto? Tower 4, this is Tower 2. Čo sa deje? Radio check, over. No, tu som, Busy halo. here, Tower 4. Kicking off for the night. Park's all yours. Over. Tá, papa. Tam máme park pre seba. To je dobre. Co ti dáva, on tam zasol. No výborne. Mi zaujíma, čo je tu na toto. Goatman. Taký typeček. Kozí muž. Kozí muž? Normálne, kozí muž. To uvidíme, že čo to tu na nemôžeme ísť spať, aby som išiel spať napríklad. Alebo dať si pivo. Daj mi pivo. Nemôžem. Hello? To kto je zase toto? Is anyone there? Haló, ja som. I saw this channel listed on one of the trails out here. I need you to help me. Dobre, no. I'm lost and something is chasing me. Čiže Please, on tam you bude have kričať to na mňa. help me. Chill out, haló. Calm down. I don't know. Something started chasing me, so I started running. You have to help me. I'm going to die out here. Čo ťa začalo? Však nezomreš, more. Zatiaľ toto nestane. Čo je toto? I'll turn the floodlights over, OK. Haló. To je jasné, tie svetielka máme asi. Máme tomu, že tie svetlá, to sú tie floodlights, no. Yes. Okay. I see them. No, I'm výborne, gonna že si to go to videl. you. Thank you. Dobre, ja ťa počkám. No takže sa nám tu stratil turisted asi, no. Prečo to všetko máme takto zabed? Neviem, si to nepáči. Tam môžem ísť? Nemôžem ísť. Look, I don't know what happened back there. I was camping, you know, the solo hike, just a day or two to myself. No to by som si dal aj ja, ale určite nie v takomto lese. Got fresh air, a run. Yeah, lots of good that did me. Výborne. I'm sorry, I'm just rambling at you. Just trying to keep my head busy, you know? Ale grafika tu najprv má pekná, akože dobrý dizajn do tých stromov, jak sa to hýbe. OK. No a začala sa nám tu na toto. Nám tu nás začal kolíbať, dobre. Haló. Idem sa dať pivo. Petru daj, budem ho volať Peter. Petrik. I'm at some kind of break in the road. It says I'm leaving the Carnation Rock Trail. Carnation Rock What should I Trail. do? Dajme tomu, asi, že tu nás si takto si tu dajme, no. A keď počkaj, take the left path, right path, choď do ľava. Alright, left. Got it. Čo vlastne, my ho tu budeme dávať zada, kde? A tu máme, Tower 4, to tu nás sme asi my, tu sme. Takže dajme tomu, že si išiel sem. A ideš sem asi, no. Tak uvidíme, čo z toho bude. Medveďku tu daj, medveďku daj lápku. Pekné.
Pretože Patrick sa nám tu nás strátil. A príde k nám. Peťo. Run. Now. Čo? To čo je? Tam čo bolo? Choď preč. Tam boli také červené oči. Neviem, či si to videl, a tam boli červené oči. To nie je dobré. Ja mám husú kožu normálne. Normálne husú kožu pre Boha. No, toto sa mi nepáči, halo. Ambícia je po piči. Pre Boha. Halo? Halo? Ja sa bojím. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Halo? Halo? To není dobré. What was that? Did you Čo to hear bolo do that? pitúra? No a ja som... No a toto není dobré. Tam je typeček. Halo? Halo? Just skip the path, you're almost there. Dajme toto. No, no, no. Did you hear that? Ja som to počul. It is still chasing. Did you see that? Ja som nepočul, čo to bolo. Halo, typek. Halo? Kam ambícia výborná. Kam bež. Kamo, to znamená, že asi prišiel toto monštrum podľa mňa. Prišiel toto monštrum, to kozí muž. Diablik prišiel. Neviem, či ste počuli, ale on sa stratil. No. Asi skončil. No. Tak, pápa Peťo. Rád som ťa poznal, no. Tak čo budem teraz robiť, halo? Halo? Ah, what do you see? I think I see a lake and Čo vidí, no, jazero? cave, a mine, something like that. Ja, ty si museli sem potom. Tak tu nás dajme takto. No, výborne. Head toward the lake, go towards the mine, you can find back to the... Nie. Dajme ho, nech ide k lake. Look, man. You get me out of this. I owe you one. Okay, let's just set it at that. Takže... My teraz, on pôjde asi sem. Dobre. Are you watching the lake? Nie. Dopy. No ale zasa, tie červené oči. To není dobré. To čo bolo? Why do you think hiking would be fun? Is this supposed to be fun? Should this be fun? Čo? I guess. No, toto není zabal môj zlatý ja. Should I make it run? Počkať. Čo keď ten typek? Je to monštrum? Prepína si hlas normálne. Raz to náš Petrik a raz to není. To není dobré. A nemôžem. Haló? No. Kam to bude to... Nie, ja nechcem ho mať. Nepôjde ku mne, dobre. No tak. Teraz dáme od neho distance. Pekný krásny distance a nejde k nám. Alright. No, kde si? Looks like I'm getting onto, Gracewind Lake Pass. Lake Pass? It's, Tu nás si tak je, dobre. how much longer till I'm A over zase. here? Dáme... The trail and should take a secondary. Yeah, sure. What is it, like, bears or something? Či pôjdeš sem tým pádom? Mal by si ísť sem. Dobre, čiže on sem pôjde teraz. Dobre. Ale ku mne nejdeš.
sa mi nepáči. Ku mne nejdeš. Ku mne nejdeš, ja nie. Zabudni. Zabudni, Peťo. Zabudni. Kozí muž normálne to dáky. To vyzerá strašne. A tu na ľudia sme strácali, kúkaj. Kúkajte na to. 1, 2, veľa. To teraz čo? Haló. I don't know where I'm going. Čo robíš? It chased me off the trail. I think it knows where I'm trying to go. Please, I can get there before it catches me. I just need to know where I'm going. Dobre sa to seká. Nič tam není. Dobre. Nemôžem odpovedať. Haló? Rozprávaj normálne. No. Hello? To je dobre. A nič, a teraz kľudný hlas. Čo je? Is anyone there? Skľudný. Are you there? Man, you can't do this to me. I can hear it right behind me. It sounds like... Vytvora. Kamo, nie. Tak. Hello? A teraz nejdeš ku mne. Hello? Definitívne nejdeš ku Is mne. anyone there? No. You're Repeat going this. to die out here. No. Vysvetli mi. Tak, čo sa stalo? Missing. Another hiker lost. Takže... Dačo nedobre sa stalo. Čiže sme ho stratili. Fúha. No tak... Vyskúšame iné možnosti. No, takže sme zase tu naspäť a vlastne teraz nepôjde k rieke, no k jazeru, ale pôjde k mine. Look, man. You get me out of this. I owe you one. Okay, let's set it at that. Takže teraz turista Peťo by mal ísť sem tým pádom. Sem. Are you watching the lake? No a zasa. No ale ty si blízko. To není pekné. Choď preč normálne, ja sa ťa bojím. Tak. Rip Peťo. Maybe you wanna level with me. Čo? Is this your idea of prank? Cause, yeah, I get it. Haha, let's all have a good laugh at the lost guy. But, Čo? okay. That's not fair. Maybe you're not laughing, you know? You aren't. I'm not messing with you. Good. Good. Kámo. Ja si nesmiem. Že si tam tak, kde ja sa o teba bojím. Are you going to save him? Sa normálne zasa prepína, takže raz je také, že dobručke, potom takže... takže idem si po teba, zjem ťa, normálne spapam, zabijem ťa. To nie je normálne. To nie je normálne. No, rozprávaj. Looks like another fork in the road. Any advice? Just be smell his head off the paddle. His breath is straight shot me. Off the paddle to the left, pomidor, ľava. You, been getting the feeling that, somebody's watching you. A neviem, kde si. You know what? Never mind. I'm just being paranoid. Radšej buď paranoidný, prosím, buď paranoidný. Bo toto není dobré, že tu Goatman, kozí mužiček tu uteká po parku.
Fúha. A zasa nemôžem. Nie, kde si. Som vedel, kde si teraz. Ale ku mne nejdeš. Teraz skúsime tam dať k Tower 2. Že čo sa stane. My sme ho mohli zachrániť aspoň. Hello? You there? Where am I? Where did you send me? Because I just showed up to some empty Yes. tower. Je tam. I already told you. This is not funny. I On have je tam. had an extremely long night. So please On je tam, yes. tell me where you are. Show me where you Išiel si sem, dobre. Dobre. I need to know Bode. that I am not Išiel alone sem. out here. Asi. A išiel si tam. Yes. Je tam. A mohol by si akože zasvietiť. Týpeček turista. Yes. Nemôžem odpovedať. Takže ma ho zachránili? Či čo sa stalo? Thank you. Yes. Zachránili sme ho, výborne. Hiker chased by wild animal. Dobre. Takže vlastne tam prišiel akože tento týpeček, my sme ho tam naviedli a autority sa nás pýtajú, že akože kvôli čomu, ale nič. Nechceme komentovať to. OK, toto bolo super. Ale ja som zvedavý, že keď ho navedieme k nám, čo sa stane. I don't know where I'm going. It chased me off the trail. I think it knows where I'm trying to go. Please, I can get there before it catches me. I just need to know where neviem. I'm going. No. Ja nemôžem behať, tak keby som vedel v tejto hre behať, no to výborne budem behať. Aby som behal, keby som mohol, typeček more. Nič není, tam nemôžem ísť. Tam nemôžem ísť. Boha. Preboha, čo to do pitvora je? Chodet. No. A sme došli. No, takže Peťko náš turista on nebol. On to bol monštrum, on ho zabilo. Fúha. Tak dúfam, že sa vám... dúfam, že sa vám táto hororová hra páčila. Aj toto videjko. Uvidíme sa na budúce. Čaute.